Припинок. Микрорайон Вулька. Автобус рухается по маршруту номер 2. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Вулькаўская. Припинок. Вулькаўская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Рабінавая. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Припинок. Рабінавая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Санта 54. Припинок. Санта 54. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Микрорайон Паўднёвы. Припинок. Микрорайон Паўднёвы. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Машинобудаўнічы завод. Припинок. Машинобудаўнічы завод. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Завод Цветатрон. Припинок. Завод Цветатрон. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Завод Цветатрон. Припинок. Завод Цветатрон. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Ковальова. Припинок. Ковальова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Ринок Лагуна. Припинок. Ринок Лагуна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Луцкая. Припинок. Луцкая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – 28 липеня. Припинок. 28 липеня. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Веслярний канал. Припинок. Веслярный канал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Завод. Припинок. Завод. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Богданчука. Припинок. Богданчука. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Центральная поликлиника. Паважаныя пассажиры, будьте узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Припинок. Центральная поликлиника. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Молодежная. Припинок. Молодежная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Партизанский проспект.
Припинок. Партызанскі праспект. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. Припинок. Парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – усходні мікрараён. Припинок. Станцыя тэхнічнага абслугоўвання. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Областная больница. канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Областная больница. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.